de beşin 25 çürük dilekleş. Rahmat. Daha kimsin? Siliyor. Kımbat verecek. Ulay sizin Sayın Cumhurbaşkanı bayramımız bilen kutlayım. Oşunda üçüncü röten aşağıda yaşlık müzikada yaşadık kalayım. Indiya'day sululuktu kalayım. Rahmat. Çoğuncuk olsun ha rahmat. Kızlar da kimsiniz? Kımbatlı çıkım güler sizin bugünkü sağlığınızdan gelecekten Cumhurbaşkanı bayramımız bilen kutlayım. Sizin halkların içinde son uzun ömür aşağıda yaşadık müzikada yaşadık. Burada bir çiftçi suda çektik. Rahmat ha kızlar. Bahçada ballar oynayın, çalbıra çaydın geçelim. Kolumdan harmakla kırsın, afama aydan geçelim, aydan geçelim. Kız yiğit kalbine başa, kız yiğit kalbine başa, hadi kız yiğit, kız yiğit.
Kılıçlar Doğu'nun töragası Kutin Ağa'ya görsek. Bugünkü Kanalize Kızlar Konkursu'nun diyormanları, geceler, karındaşlar, canlı apalar, ceyneler, sizler birinci ayta turgan derse bu aslında da gelecek bayramımızdan bilen kutlayımız Jalpı Kalemi'nin altından. Belkisi, bugün özgürlük göğe oturgan Kanalize Kızlar Konkursu'nda Jalpı Cön'den alganda tüzülgen programı layık. Mektepte okup жатқан оқушылардың жалпы күрбіз қандай екен, тұрмышқа болған көзқарасы қандай екен деген ой пікірді оқушылардың өзін-өзі басқару комитеті тарапынан түзілген программа, бұл программаға берген мұғалім де қатысқан жоқ, оқушылар өздері түзіп, өздері алып шығуға даяр қарашқан. Демек, мынада бүгінгі немені қарағанда, жылдарында конкурс деген конкурс, бұл жеңіш керек екен, ешқандай бір жағынан алып қарағанда, екінші жағынан далгер тұрған тұлғалар бар екен, отырып балалардың өзі да бар, şimdi андай айтып қарағанда, бір ошында осыдағы балалардың біздің өзіміздің оқытып байғалатқан қыздар болғандықтан, осынша алысқан болған екен отыр. Ошының тиімділігінде мындай жарап келіп чекті. Қылғырып өстің жаштанды Narını qalağı Irağın sensin sanada Cüzümdü başkan öldürüp Cüzümdün canın sadığı Jumabayeva, ayınların en aralık bayramına karata ötkörülgen Kanalize Kızlar konkursunda en yaşı dayarlığın göstergöndük için. Jumabayeva. Bundan ele manide yazılır, unutma mı var? Yaşlıkta elektrik kaldıran olanın
vardı Ayaz gelinler kokuluğunda katışkan Numar var. Hoşuma giden hürmetli generallar, kardeşler, gelgen adamızlar da razı olmazlar. Bugünkü Ali Rıza Kızlar Konseri konkursunun ayakları. Rahmat. Balıklarga çoğun rahmat aytamiz. Varыңızдар, бар болыңыздар. Үй-бүлөңүздөргө çoğun бақыт. Bardыңыздар daha bir sira 8 Mart bayramımızlar men qutlukdayım. Ayal degen zatqa tatıqlı bolup, ıyık bolup jüre beringizler. Daima үй-бүлөңүздөрдө тынчык болсун, ынтымакчылык болсун, токчулук болсун, береке болсун. Күн түйсе нур болуңуздар, үйгө айт тийсе үйгө жарык болуңуздар. Daima жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Эми мына анчам не болуп калды деп ойлоп жүрбөңүздөр. Очук менен келет табыз сыйлыктар. Рахмат. Рахмат, сен чайга караңыздар, а? Эми чайга кара деп. Бирок бизгилер үчүн өрдө сыгытар ушул. Senin süretin, çımaylı para gülesin, gönlünü koysan olayım, karındaş haydar gülesin. O karındaş, seninki de gözler tavırmaz, göz karışını bir bana. O karındaş, seninle gözler tavırmaz, göz karışını bir barada, o karındaş Senin dağlayı gülüktü, kapadım sizde çürüktü, sevdi gelsin olmuyor, ustadan o karındaş, senin de gözler tavırmaz, göz karışını tüm ararlar. O karındaş, o karındaş, senin de gözler tavırmaz, göz karışını tüm ararlar. O karındaş, Жүзі қопшы көрмес сыртша. Біреуіңіздер сөйлеп, Ушул жерден сырт эң сонун көрүнөт эткенде карагылай сыртты. Ала була болуп карды карасаңыз, быйыл жакшы жаз эрте келди. Jaz 8 Mart'ta bu yerlerde kar bolçu эле. Азыр 8 Mart'ta мынакей кар кетип, жер өзүнүн мындай немесине кетип, жаздын жыты башталып турат да өзүнчө. Кудай кааласа, быйылкы жылдагы берекелүү жыл болот окшойт. рахмат, болуш керек. Эл үчүн, Кудай бу жагынан берсин, Ооба. сезонго бардыгыбыз дараз эмеспиз туруу. Быйылкы сезондагы ушундай болуп берди. Барыбыз Кудайдан тилейбиз. Кудайдан тилейбиз. Кудай берсин ама. Кудайым берсин. Жаздын жакшы келиши бир жагы мынакей биздин аялзатыбызга, жогойлорубузга, жеңелерибизге, эжелерибизге, карындаштарыбызга, келиндерибизге дагы бир жакшы маанай тартылып турат. 18 Марттын астында отурабыз. Ушулардын дагы майрамы кут болсун. Ушул майрамды жалпы баарыбыз рахмат тегиз тосуп, ушул майрамдык маанайда ушундай жүрө берели достор. Эмче, рахмат. Достор, эмче эжекелердин жанына кирип, жакыныраак отуруп, жытын-жыттап отургулай. Майрам менен Doğru айтпайсың. Кана эмесе,